Pemirsa ring pengrau galungan usan ngaturang bakti ring pura kayangan 3 utawi pura sanitiosan. Katanya nih kerama mepupul sarang keluarga sinambi ngajeng-ajengan kasring genah palekadan. Pemekas ring rejase penebel tabanan. Ajengan kas sani kesuguhang ring rahina galungan inggih punika timbungan bawi. Timbungan inggih punika tata cara masak khas Bali sani nganggen basa dados piranti masak. Daging bawi sani kanggen mencampur basa tur kegenahang ring tengah tiing raris mabakar. Tata cara masak enucap ngicenen bu sani khas sani masilang rasa sani jalan tur autentik. Muatang galas sani suwe ngawendang be sani kemasak mes mebasa tur mebobasa saking tiing sani kaanggen. Sani nenten sidik kegentosang ngelintangin tata cara masak modern. Timbungan dados ajengan khas tradisional. Mepupul sareng keluarga, sinambi kesiagayang timbungan bawi, kejangkepin sambal pedas. Raris kepuput antuk ngajang buah lungsuran, sani ngawinang, kanan megalung sayan bagia. Agus Diatmike, Bali TV.